Monay pan pachoyang nanay chungol sa karatan kapese o pagpag kung way pa ko ng PONPE. Ap medal chonusu sa election district ng PE wen PONPE. Mautaut kita so kes kolonya taga Sapafik nukworo kapinga marangi aki no taga Orluk. Pwagi sa karata po chaban pachonin lang. Men pachowan chiyang ki ay chungol sa karan misik. Kaping awawala pan kuran sa matala nilap. Pwagi agachin may tiyang chalan kak chupenan ang men kapese wach. Kupuro sola pen sa pepen ko en sa machala nilap. En kachin kaipay pon molen wawi lele en erikso ko en pon peyu. E chungol sa karan waw lapan pronisonan kan ko en pon peyu. Waw pan purendekan ko nanalang ko o nan kaniyay ko. Wagi sa karata pa church e banto kemele lopiti en usus en election district ng PE wen pon pe. Puranani lapan kachin kaipay pon erikso. Nan puchak pakinyap nan marken so ke so erikso en pewe nan marken sa profit. Ay chungol sa karon wala pan pronisonan kan ko nanalang ko o nan kaniyay ko. Ay chungol wow choro rong President ng FSM, His Excellency Wesley W. Simina, yang aki First Lady, Honorable Vice President Aaron Palik o Second Lady, Speaker ng FSM Congress, Honorable Esmond Moses o yang ikan nan momot and Resek Silu ng FSM Congress, yang aki Acting Son Kopong Lapalap and FSM, Pulin Carl o yang amoy Son Kopong Kan Corosier. Wawan Piltoka Kapinan PONPE Honorable Stevenson A. Joseph o First Lady. Yang aki karyawan kapina Honorable Francisco Yohanes o Second Lady. Speaker ng PONPE State Legislature Honorable Marvin T. Yamaguchi o yang amuikan nan momot and kaisa keo and Legislature and Wayne PONPE Unsak. Wow choror Piltoka Son Kopong Lapalap and PONPE State the Honorable Nelson Joseph. Yang aki yang amuy Son Kopong Kan. Wapil to Kamelel, Honorable Chief Magistrate kan, Honorable Mayor o Councilman kan, Corusye, o Son Kopong Local Government and Election District ng BE. Ay chungol wapil to Somas kan o Peliental kan, Corusye. Ay wap choror ong kaiti kan, telapalap kan Coros ng Pelientiak, Momotso, o Government, sangkalapen PONPE, lelataken likikan, Coros, o chonusus an election district ng PE o magkachkach maslikin PONPE ng Guam, Hawaii o US yang aki sapliki chaykan. Ay chungol wow pilto ka puinan likan koros o puin pulopulkan korusye. Wow choror pilto ka melel yang candidate riyamen, candidate Marcelo Peterson o candidate Jason Walcher. Iyang o kasalelyem maingko. Yech ngay candidate Dr. Merlynm Abello Alfonso, may pachowan po rin kapitulong ay chungolat, po yan wiya sa Parliament Women, Pilipil, hong usus sa FSM Congress Pariao. May ban wiyawi ni March Payo, Riakitresak Limao, and Baran Kauno. Ichungolan ki kaping lab o kaping mulatok ang Kauno Coach. O chon usus and election district ng PE. Wagi uchuch, ligalig o limpok may chon way kachkitong ye, na usus and March Isu, Riakitresak Silu. Me eleta ay wiyawalya pen election district ng PE o eleta puitan Oramanyo. Ye Oramanyo me chocho polokol en miya walya pa chay li en kakpachayang tatok tapukoan Congress. Pwagi par ngatar so chili yang pachpachayang puko kasampal wach. Rira kasampal yo mech pwagi yang kamelele me li konengan yang pachpachayang olakan o eupene o sawaspene kamawela kalinganata o kachalapela, totokan olakan, nintuan tame kauno e kosoneti sang ninchapin sampa. Ranich e sansal me li silimen yang wiya puko kasampal en momot en FSM Congress. Yay emen me wiya sa polimomail te pen election district ng PE. Ikasampal kipen kichayl en uchungata li en pachpacheng totok kasampal en Congress. Po li me pisechuk o kolokol mong yung nono me anki kanangama limpok chon me chay ongong. Pwegi ay wiya nono men ong peneinechuk o ong way o niyaso ocho pil kolokol disarop en puko an chok chamen. Ele sansa long way ap mele long chon election district ng PE irekan may kasampalki ongong ki. Nanarin pariyaw may wiya wali pen chon election district ng PE nan FSM Congress. Ipachawan kamelele me sansal ni ay chungol wiwiya, irekan may kasampalki o sawaskan, may ipachawan sayrata, nan arrain lepinanso may iwiwiya sa Wilmen election district ng BE o Zone Papa.
Met mepit sawasong anan en so maukan. Sawasong kampan kamarain o anan mepit neja serites John school kan. Sawasong anan en momotso kan o meligay laplar kan. Sawasong mepulapul kan. Sawasong me anki anan choror kan. Sawasong puinen li kan. O song chocho te anan kan child nono kan kin kolokol ko sampal ki ya child kin abwapali ya child chungol penene te seri kan. Irakan mepit kapal kan en kapukupuk en sampa anan en tung en pil liol te tungki alakan o song anan chocho kan mepit moran ke child men ponpe anan pukach mangatar o sochak pankak en umisatula o ikamalele me paria me mochomoch o soche char aramas men en kakapaliata irakasampal kan me koneng ipachowan kamelele me wasa chocho me isaigin che sairata o apaliala me koneng melel yen sairata poekini so icharen cheche kan te so icharen anso ai image mele tai pureng kaptalong ai chungolat poyen kak pose wei totok me chapiatar o kachela pala wasakan me koneng main ko imueteng chon wei en pencheneki ai chungol totok ni ai wiwiya o nintame sansal o promail o sapolimo mail pilipil me ban kak sa waseta totok me kachal chapiatar en kak pepos way te toto lache ap melel kupuren kauno ni ai wiwiya sapolimenchon election district eo son papa isoje maskuneng te salangaponeng kapal kan makin leletore mamie so ichara na puelpen anan kan amain kuk mal kachin kupurela mech kaiten sang ni soche inangan mensawas ap melel ni so icharan cheche kan pueki wakitak lana child person en kosonnet me kare yung cheche kan te isay sen sawas kan me FSM Congress kin aleti chik lasang parke sa malaro inangan sawas te paparamas me kolokol na chungol mongyong mamorche o tutuweche erimain ko iyay chungol kairol mech inangan sawas te paparamas me kolokol na chungol mongyong tutuweche kakelalche o papaslache poyen kak kam kilay chungol sakarata ipagini karkarak pan puran chonusus en election district ng PEO chailan kupur kalangan o mararata kachlausus ni March payo riyakit resak limao o wiya sa polimamal pung en Pilipin ong walia pa mail ong seran Congress ng election district ng PEO o uchungata is candidate magmual ka melele pan papaway ni melel ni limpok ngong ono chemmeche yet ngay candidate Dr. Merlynm Abello Alfonso may napatar yan purem papachon way and election district ng PEO kalangan ng puro Rusye o kalangan ng kauno ay chungol sa karata eralar